ویم جاردن ها باوی کیزندی اندام کمیته کوچبرین سرکانی ماموستا محمد حاج مرایه دنباش ماموستا محمد زور سپاس گوت تبلی برنامه ما بو ام جوی که دست پی بکن یعنی جوین چمبون دنا برا هزین اولکاریا هندورین هر وها شانده یک حکومت شامی یا دمکی گو به کمیته کوچبرین سرکانیه به کوچبرین سرکانی هر وها لسرکانیه جی هفدیتن چبون یعنی انجام وان جوینان چه درکت خالین گرین گو هاتن نقاش کرن چه سوز هاتن داین کرم بک بله امام سعنا سپاس جبوتا و حمود تماشاوان روجاوا تیویجی وکا کتا مجابیه که کر دو انجام جیوینا دنابرا کمیتا کوچبرین سرکانی و مجلس کامپان و ده همان دمید گل جیگر فرماندار گشتی هزین اولکاریا هندرین آباجار حسه که سیامن عفرین هاتم دارخستن از پازمی بیجن اب چرچوه جیوینه جبو پیک آنینا پیمانا 29 چلیا کو سال یعنی 2026 ده پیک آنی دنابرا هزین سوریا دموکراتیک و حکومت سوریه که دناباوی پیامی ده هاتو دیار کرن که یک جخال سرکه وگر همو کوچبرین سرکانی و گریسی کو عفرین و دگر دنیای سوری بن سر ببین که ارجینا نه جاله یکم از پازم بیجما که کمیته ام برپرس آسایش این هزینه اولکاری هم دینا حسکر جبین چید بن لبه جاره برای دریا راگهاندن ایره آتا پار بکره مجارن کوچبین ده هات نقاش کردن راستیش یک داخواز می خلق سرکانی هنه یعنی ام وكاكو دولت بخازا وكاكو او حكومات دمكي بخازا كوجبران نگرينه ان وكي هم كوميتا وكي خلق سركاني بويا كي نرازينه جوجي ما هن دجينا دو ده هاتا تشكر هن شرط و داخواز خلق مي سركاني هبو راست بنا به كوميتا كوجبر سركاني او داخواز هاتا پیشکش کردن له زان كوميتا كوجبر سركاني نورتي همو كوجبر سركاني بك او داخواز ما بينجي او بريا هر تشتي دبه هيزن اولکاریا مديرين یا باجار سرکانی بری و به یکسر بریار خوش پارزگاه حسکی بگیرن و راست گردای هزین اولکاری هندرین حسکی بگیرن چنا به امی بجن سرکانی به تنها سر خوابه و هیچ بریار خواه ترکیه بگیره و گروپ چکدار سرکانی به ترکیه بگیره داینه یعنی جبینا دو چه بو اوک شرط که سرکه بو ما جبو اول سیامد عفرینی نجی گوتن اب داخوازد یعنی اما الباطن كود هندر سرقاني ده حطان همانه يعني اب حجتي وان او كو ريد هيا كو حسد نام مال الملك بدنا امكان ارسل چن حيوانه راست رجاكي كوج ايكو سرقاني بجيه بقول دركتنا لهيجي كسر كل طاقه هو ايران طاقه نشوان ابدا بن في الحميسه البراكن هيجي نام باجار سرقاني ده مانه دماني خلقي ده مانه ما اجي خسر وجبه يعني قالوا اما خلق وين بقر اما خلق سرقاني يقولي دفعه هرنجي قالوا تشاوا بقر وافكسين دخاني ودانا يعني دبا افشارات حكومه السوري جيره ببينه ويا خلاص يعني ابوكم رين حمو باجار سرقاني بين فكر يعني اون ظالم انا باوكي فرمي هين ريا سرقاني وحسكي نهات فكرنا ايرو يعني يقول انجام تبينا دو تشيبو ايرو جي هولن و دنابرا چاپانی می اولکاری دهندر دناب هزن اولکاری کو ایرو هولن پر مزن هيا کوجبرو چند ساعت پیش در ریا سرکانی و یا سرکانی و حسکی به بکرد دم پیش یا ریا دربسیه و سرکانی به بکرد و اف اون يعني هم وقتی کوجبینا ما وقت کمیته کوجبر سرکانی بشاند حکومت بشاند هزن اولکاری اندرین حسکی ربو هم وقت ویجی جبینک لسرکانی چه بگو بج نونرن ین پیک آنینا پیمانا 29 یا نونرن سوریه حکومت سوریه آدم کی لسرکانی بوان مالباتن کو ناخوازن سرکانی در کبین ین کو گفان رگره کرد خود ین کو بجن امی مالا بشوتینن وی ابناهن کسب رگره سرکانی دو جبینک چه بو از باور دکم مام ساراستجی و همو کجی دجبینه دا دیمنه وان دیتر گلو بچو زمانی که توش بزمان کی گل کی گف خلق سرکانی دخارن کو امناهلن اف خلق بگره کو امناهلن داخواز نوام بجیبه جبو هیچ اف حکومت سوریه جیبینا کو دو چبو به انجام وی جبینه د جوان هاتا خواست کسی کو سرکانی داگر کنه مال کردا داگر کنه دمک جوان هاتیه دیار کرن کو ادنابا کیمی محکه دبا اف کسی کو ناف تاخن کردا بجیبونه هیچ در نکتنه رژه کی ترکیه مایه دبا زوترین دم دا کیمی محکه بگرن
جهه خا وفكر وانجي وهزن اولكاريا هندرين بالسعريه وراكه حطاني كوبين لجيه كل بيجيبنا بجيه ببن يعني حسكينا جبوجي او شاندا كودو وازن بيجي وكي ببج جبو تماشاواني ما جبينا كودو للسرقانيه تشيبو شاندا كودو جبين السرقانيه لدارخص انا سعد وانزده وام الكامبا سرقانينا و جيفين جبو ماشي وكي كوميتا كوشبري سرقانيه من بيزا قسنا وشاندا حكومه سوريا الدافاز ماشي قدار بك واول كل هندر سرقانيه يجي تشغوتنا تشدافازوانا بمره باردا بتنا لاماكن كوميتا من برنامج كي حاصل كده دافاز ماشي سرقه هنا ام تشي حكومه داتين مادام او خوكي حكومتك نابديد بينن مادام دبجه كنترول عمل سر حمو خاكا سوريا هي كرم بكن امشي سورينا امشي خلق بيه دبر سرقانينا اف كومن تشك دار قفان ما دخل اف كومن تشك دار خانيه ما شاوطاندنا دزي وطالانيه خلق ومال خلق سرقانيه دكنا دبه هون سترين دم چاركش بيه كيف بينن ابيجي وانا دجينا ساعات وانزدان لغور كوهاتيه بلان كرن لكامبا سرقانيه دنابرا كوميتا كوشبري سرقانيه وشان حكومه سوريا ببلداخسر محمد يعني راستي مجارك بر حساسه مجارك خطريه يعني ما جيب خودي ديمان عنده مسألة قفان، مسألة تهديدان، مسألة قوتني قوتاتن قوتن النفرت يعني أفقا عليمة باندورة بكر السرفي ام بيجن دس پیش خیری آگو گره که هر کوچ برک وگر ناف مالو ملک خواه يعني حكومتها شامية دمكي ويكارب وان كسان كنترول بك يعني يان ام داليه كيدن دا نقاش بكن بتش حقي بتش ما في افكسي انغو مالا تبرنا يان كسكي يعني كوچبرين سريكانيه گو دوزا ما في خود که یان داخواز خو بیجه بچه حقیم فهم نکر دالیه کیدن دا و حکومت شامیات دم کی دا و کارب کنترل بک وان کسان و کارب وان جمالو ملکی و درخه ما مسار استفازمه کی بیجن نظام يعني هذا ريبري خاصه بريجي جوت الكامبا هوله وكي ماينه كي او ماين بتقى همون بالبات داعشي بو جوه زرار اول التبايا سوريا وتبايا دولة جيران وبلا ببا دود نابا اخافتن واندا وصل قوتن قول حسكه وكي ماينه كدبك بتقى ابانا وصل فيلان دكنا يعني مالا تجزيه همو تشتبري 7 سال همو خير وبيرا خاكا تشتري قانيه دبا استراتيجي تعويض حكومه سوريا تفاصل قالوا يكي كمالا من ملك من بريا شوط عندي طبعا كوكي خلق السرقانيه تعويض حكومه تفاصل ازش بيج ازش كيف فاصله يعني كلام كمالا تبال تاخذ ويرانا تب سكريك جالي هزن اولكاري نقولي كدوجي قلت تنا يكو اوانا بقر السرقانيه بقر حسك مال خوجي فايق ويران بنت الحمص بنت البرك بقر يعني تتعوزاش كيف فازيكو تعوزها بخازة أمن خلق السرقانينا أمن ينحف صلاة نابا زور زحمتينا أمن يكون نابا زور زحمتي نابا ما هي خافيني دو زبستانا ودنابا لهيان دا أمن يكون زارو كما نابا كامبان دا شويتين آغر وان كتن أمن يكون نابا راسي حمود زور زحمتياش يعني ما ام حفصل مدر باسكت نا اوي كنت مالا مدر خاني مدر ونشير تعوزها وش حكومة سوريا بخازة يعني اگر ما فكي انساني ما فكي مروبين في جهاني هبا امي لازم داخوازه بيه كيف يعني از بيجم حكومه سوريا وزختي لوان مال بطانا بكت قانه دخينا حكومتها ما نشبوش بو يعني وقت حكومتها المركزي دي بنا هيزا وي هيا خاشو دقانه يعني زختي لوان بكت دقانه وان دخينا ليه از خازم بيجي ما مستعرس او مال باطن هانه يعني تو كسب دو حد واخرتين باور بكن سجل وان 2014 لقال هز قال داعش الشرعي هز سوريا ديمقراطية كرنا يعني بحصار خلق ما لسدس بان هاتنا شهيد كرنا يعني امان داعش يعني داعش اكيد دخوازه فكره جي خو ضمانات جي دخوازه وسرتجي تعويضات دخوازه يعني بشكل ايرو لسوريا تشيربه بطيبات الهرم داخل كل تشكي ماتماي ديمينه يعني جديد لا كسب افسر قانوني نتوي فكرني يعني حاجات توري راسي باقي بيقولي قانوني زابوني ياساي كسب كو اب بالبات الكودو جيبين لسر قانوني تشيبونه اوانا دباك والسرقاني بريوان بدي دالجه بريوان بدي محكمه سوش كنا لهم بري خلق السرقاني نوي ورن تعويضات حكومه يجي كسر السرقاني مفاز اوانا يكسر بريال خب تركيا بغري داينا حتى تركيا يكسر جوانا دستور نده وناغرين يعني انا دكتور السرقاني ده بخوابنا چند بشه بخوان هم بري هم فكره بس كي ترمزن بتركيا بغري دايا تركيا قاس جدس تركيا تد بخازه فتنه چه بك بخازه
تفلهبيه چه بکش بو کوجبر سری کانی به نگرین یعنی اینو ام یک سر حکومت رد بشه اگر تو خواهی حکومت سوریه دبینه تو وقتی نوناری من تو خواهی نوناری من سر فرض دکی کرد که بانش ناب خاک من داخله اگر تو نکانی به داخله ولی دم حکومت چه نابی خواهی که حکومتی یعنی دبت زلال بیت مجاری ده دبت او پیمانه 29 چلای ده ایدی پیک بره هم کوجبر بگیرن جه خواهد دبت ترکیه ایدی دست خواهش ناب سری کانی داخله ایدی قاعده ترکیه دبت سری کانی داخله یعنی هر چقاسی دنابا راکاندین داد بیشتر ترکیه بلکه دیوان دمی داوود خود کریه لدهندر سرکانی ام دزانن قاب هنک عشیران هم کسان اوین دو کو داخلن لسر لگوری داخواز ترکیه آخفن و گل کد قارن یعنی باشه محمد يعني مجارة دولتها ترك تجيب خواني زمان يعني دوی مجاره ده و دولتها ترك ده سرکانی دوی بچه آوایی به يعني آلين وان سيستمين وان پرين وان يعني حمود تشتي وان سرکانی ده بنسازی واهنه قواعد واهنه و دوی آلی ده چوا به اف هات نقاش کرن تندری جوینه ده أنا ما مسألة دوان نقاش أبرسي كتاعودن دنابا بلاني ماذا كاميلو بشمان حكومته لنقاش بكن شو كحكومتش ماذا بمجال وتركي صوص ضايع وانا وجدر سري قانين باكشن قاعدين تركي حطانها حطا في كذا كوباوي زديد سر قناة رجابات في ورا مزي قاعدين تركي هم بقردنا هم جي بجه هم جي بنابل سري قانين هنا شو هم خلق سري قانين زانين بكيجان بوندان تركي خب جي كذا يعني هيجي هنا سازي خد هندر سري قانين ده هنا عليك كيم كذا هيجي هنا جبنا في الحكومات مجد نابا وشرط مي أساس وتركيا نابا سرقانية دركبه يعني شو كاري تركيا سرقانية ده هي شو دولة تركيا شو ما في هي كليرو به دهندر جندن خلق سرقانية بتايبات جندن هناك إزديان وخال ولا كي بجيبك وقاعدين خال ولا كي أبغاك وان تشتما موكي شرط الحكومات الفرز لكن أجر يك يعني أبدا خاص ما حمو بجيناه نممكن خلق سرقانية بجرا بنا الآن بريا كو استبلي بمن اوج كامبان او روز راس بقولتن يعني روشا كامبان جماعه ادار الفتا قال لك زور زحمته حمو علي خليل خلقي قد كرنا ثاني نقاز خلق بقره اما وقت وتشتك تنيا وقت وتما في تنيا بقره خلق ماشي فيها كي قبول ناك ايرو خدي مافا خدي دوزه حب سلام دنا زور زحمته كده جيان بيا خانيوي ايرو هاتيا خويلان كرن طالان كرن أبانا دبل ما السيستم بقى سرقانية نوكا كو أود خازن لراحتي حاصل ترك دور ده من المعلومات الشتال ور هبن خلق بقى نممكن أديك بيك بالسرقانية باشه محمد يعني نهاية كسي قد هندري كامبادا روشاوا پر خرابة پر زحمته يعني باورنج بيچكي روشاواني مادي هبا ويش خور شقايا كري كربا و يعني تقلك مجار تاني زمان مال هاتن تالان كرن داري شباكي وانا مانه افكس وفقر منافال ملكي خواه چيوي هي حتى جنفر فقر آوا بك وتتعويد مادي هبن يعني تسوز دوي آريده يعني بيجن اف نقاش هاتا كرن هندري جوينا ده انا دو جويني ده مثلا نقاش هاتا كرن سباز كنت اني بيرا من مجبير كربو يعني اد مجاركي برسره كربو لغوريكو قوتن يعني حكومات سوريا قوتيا انها نقارن تو الكاري بدن خلق سريقانيه جبركو لغور قوتنا وان سوريا حمو خاطيا بوش بكرن سوريا حمو ايران بيا اللي روشا ما يعني جروش الدنيا جداتله شما ازبت بيشن بالسريقانيه يعني بال برشابته دزيه كده لبرشابته دريد بنا تشتنكو نكان ببن شوتين تشتنكو نكان ببن تقينا يعني برشابته كنترول بك چکن جواب ریل بر بیشتر بکن گو ام دکانه ویت ریل بر بگیرن بریا چهار جان بریار دکتر بلکه تماشاوان جی بزنن جالی ریل بریا سرقانی هات دفترسن کو کسن کوش سرقانی درک بن بری خود بدن مال خود به کاغذ کیش مجلس سرقانی ببن او مجلس تی کنترل کا کاغل بیا چه خبره بگه اگر بریار گله کی درنگ ما یعنی پیشی کوچ تک نهیشتن پیشی کو حمود طالان کل نه بریار دفترسن جوش حکومت حتی به کلیه هانه ده این خانه داره بر تو آلیکاری کش با سرقانی بکن مخازن بده که به شفافیت و به زلالیش خلق به سرقانی را بیشتر لیاما که کمیته ام به فرض دکن لحکومت همجی رخصتنه که لهندر سوری کار دکن یو این جی به یعنی پیشابی یو این انا اب دوسیه کلتر سرقانی بالفكرة إن هذا السرقاني ده شيء بعمل رادس يوينجي كن أمي كلام كن آبان بپیش عمی وچی ده خاطر صورتی بدك هي شانی واجد كن جوه هول هيا
يعني ام مساله پر نقاش دکن خلک می سری کانی بگره هری کم یعنی وقت گفت کامپان ده یعنی بزور حق نانی خود بگره باجار تا نه پنجراوی نه دریوی نه کربه نه صحیاوی حمود شی و ایران به هری کم آلی کاری که بچوک فان خلک سری کانی بکرن جبو کو بکار به دهدن مال خود جیان بکه یعنی اگر ادیک بک نه زحمت جیان کنن در سری کانی ده امستر به مجاری اصرار یعنی از به مجاری و مجارا در خصنا کومن چتر سری کانیه نممكن تعويضات نممكن بديل هبه دما نقاش جديد لدى حكومه سوريا تشير امريكا بله يعني محمد دزانم امز وكا كوچبرين سريقانيه بن عفرين بن شهباي بن شيخ مقصود واشرفي يعني برخدانيه كبيهم باكرن بنا بالا خب دهندري كوچ دهندري كامبان ده تدبينه دهندري كارين خود سازين خود يعني تدبينه هگر چالاكيك چيد به او كوچبر حمود پیش دنه باورم کامپانیه کوره چکرن جبو پشتگیریا کوچبرین سریکانیه دوی آلی ده دا کو کاربن بچکی تشتکی دمالا خود آوا بکن یعنی دوی آلی ده وک کمیته و نقاشا فید ناکن یعنی گرک کامپانیه که هبه ریخستن هنه کردین دیاسپوری هنه اروپای هنه لحر چار پرچه کردستانی هنه باورم و چاره سریک بش بو ویرنگی تو نقاش هنه دوی آلی ده ما مثلا سأنا حتى من جلو في مجاري وقت كوميتا من خصية برنامج فداجبال برنامج من سركة يعني الوقت بيجد درجة كمين كسم بالبرس هنا في مرسري حل بكي يعني أوش حكومة سوريا يعني وكسد عصب يمينه رخصتين وقاشة دبنا بكوجبران ده برادستينن ودبنا بكوجبران ده حمو سازي خو حروجانا سرك باشا محمد ببوره محمد يعني تهويته وهبن هجرش حكومتها شامي ادم كي با ياري خسرن مروفي يعني تجي بخو ناف دكات بيجا قاشو لي اف كوچ برين سريكاني راستي چاره سري جوارد وي يعني راسا از بخو وكي شخص برس تجمكن از باوري ناين يعني ناش حكومتها سوري يجي نجري خسرن كو كارد يعني حمو ملكن كوجبره وك سياسي حالتك سياسي بكارتينه لا اتشاود باسبيج ما مستر يعني دبكو يعني انا اف كوجبري ما يعرفين دما كوفات قال هناك اليكاري وانا تينا كده يعني حطانها المجرى اليكاريه يعني مجرى سركه لمجرى جيكرين ترجي هنا او مساله يعني خلق كودر سريقاني ده وشتين در سريقاني ده وقالوا اصايش در سريقاني وتشاوبه اما وقت مجال سركنه ومجال اليكاري جامش وقت مجال اليكاري ليش شما مثلا كامبانيا كنت بحث كر راستيج او وقت الترناتيف دبكو بيكرن يعني حطان هذا حاله حاصل البرنامج مدى وقت كوميتاتنا ليش بكو ما مستعرس يعني مبلغ بهايا بكم كرن نهتك يعني خانيك سريقاني صار نما يعني هيك طياره لنا خسيكو شرط نشير سربات مالبات شتا يعني بازار كده جنوب اباب يعني بازار جنوب اباب كي بكامبانيا راستيجي بلكي زحمتها تبقى بهنكي اليكاريا يعني بتشك بلكي اليكاري بكوكرن لي راستيجي سريقاني تمامي ويران بيا يعني ديما درد كبه روزانه ديما سريقاني دشمنتين يعني بله زور سپاس بوده اندام کمیته کوچبر سرکانی ماموستا محمد حاجو گوباوه کیزندی جباجار حسک تبلیم ابو زور سپاس بوده محمد گلک سپاس بوده